kungana n'uburemerezi bw'inyishu yawe. Nimwaguma muri jewe please, amajambo yanje akaguma muri mwebwe egala, musabe icyo mugomba cyose kizobabera ko. Ukeneye umwana, ukeneye kubaka, ukeneye kwishugwa ejo nk'aya mango, mu kwezi gukurikira nk'aya mango, mu mwaka uza nk'aya mango, ibyawe bigiye kumenyekana kandi bose bazokumenya uriwe. Ariko Yesu araha, ariko arakubaza ati ubu ugomba gukira nimugwane. woba urusha, woba uremerewe, woba ufise ibibazo waburiye inyishu, woba ugomba kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, woba ugomba kuvugana n'umukozi w'Imana Pasteur Jackson Nkeshimana, wo mwandikira ubutumwa bugufi kuri 76 96 96 96 kugira ngo agusengere kandi agufashe mu buryo bw'impwemu. Yesu yavuze ngo nimuze kuri jewe mwese abananiwe n'abaremerewe ndabaruhura. Afitiye Yesu mukinga jatiwe ariba ibyiza gusa endaje nazumutima. Urashaka kwama ukurikirana ubutumwa bwiza ku telefone yawe? Ja kuri YouTube wandike Pasteur Jackson Nkeshimana, urasanga ko ubutumwa hamwe n'ubwo yavuze kera. Ntibibagire kugira subscribe canke s'abone, wibuke kubusangiza n'abandi. Abishimira abantu cyangwa bizera abantu, abishimira abantu manake wanaotegemea mwanadamu barabahemukiye, wamewageuka. ariko uyimana ngubwira, Lakini Mungu wao unakwambia iyo agusezeraniye arashitsa, akikuahidia huwa anatimiza, iyo avuze ijambo ararikora, akisema neno huwa analitenda. yicuza ku byo yakoze ku buzima bwawe. Hajuti kwa yale alimetenda kwa maisha Amasezerano yako. agufitiye ni menshi Ahadi anakuandalia kandi agiye nyingi, kuyashitsayo. tena kwenda kutimiza zote. Aravyumvise? Kuna mtu ameyasikia? Narimbuze ngo amasezerano agufitiye ni menshi Anasema ahadi Mungu kandi agiye kuyashitsa yose. kwenda kuzitimiza. Amen. Amen. Turi mu kwezi, Tuko katika mwezi wa kupendelewa na Mungu. nagira ndaba baje vendredi samedi. Turi mu kwezi, Tuko katika mwezi wa kupendelewa na Mungu. turi mu kwezi ko gutoneshwa n'Imana. Tuko katika mwezi wa kupendelewa na Bwana. Turi mu kwezi ko gutoneshwa n'Imana. Tuko katika mwezi wa kupendelewa na Bwana. Twatanguye igikorane ku munsi wa gatanu, Tumeanza mkutano siku ya 5, ejo turabandanya, samedi tukaendelea. tubandanye dutoneshwa n'Imana, Tuzidi kupendelewa na Mungu, duhindurirwe ibihe. tubadilishiwe nyakati. Ariko ndiko nkubwira iyo Mana isezeranye irashitsa. Lakini kuna kwambia huyo Mungu akiahidia huwa anatimiza. Huyu Yesu Si sanamu, si mwanadamu adanganye, hadi zake sote kweli na amina. Nimemona akisema ndio, hakuna wa kumpinga, akikubariki hakuna wa kunyang'anya, akikuahidi kwa wakati atimiza, anavyokuita ndivyo ulivyo. Amen. Amen. Imana rero tuko turavuga ni Imana isezerana kandi gashitsa. Huyu Mungu tuko tunasema ni Mungu anahaidia tena Kandi anafikisha. asezeranye arashitsa. Tena kihaidi anatimiza. Kandi abo yasezeraniye yarabashikirije. Tena wale wote ameahidia amewatimizia. Hari ingorane uri kuracamwo. Kuna matatizo unayoyapitia. Hari ibibazo uri kuracamwo. Kuna shida unazozipitia. Hari kibi kiriko kiragushikako. Kuna kitu
wamepitia. Ataruko utazi gusenga, Si kwamba ni kwa sababu hujui kuomba, ataruko utazi kuba mutagatifu, si kwamba wewe si mtakatifu, ariko hari akugica nk'akajyango abadayimoni baciyemo. lakini kuna kamlango ambao mapepo wamepitia. Ndasubiramo, Narudi, ibibazo uri kuracamwo, shida unazozipitia, izo ndwara urwaye, magonjwa unaogonjwa, ivyo bibazo urimwo, matatizo unayo, ntibisigura ko utazi gusenga, si kwamba hujui kuomba, ntibisigura ko utazi kwiyeza, si kwamba hujui kujitakasa, ntibisigura ko utazi kuba imbere y'Imana nk'uko byakagombye kuba, si kwamba ni kwa juu hujui kuwa mbele za Mungu kama gisi ariko ingekuwa. Lakini hariho urugi rwugurutse igihe runaka, kuna mlango umefunguliwa muda urwo fulani, rugi rutuma Satani aronka ikibanza yocamo. tena ule mlango ukasababisha shetani akapata nafasi akapita. Imana ni Imana y'amasezerano, Mungu ni Mungu wa ahadi, Imana irasezerana Mungu anahaidia, kandi ikagomba ko n'abayo tena bayisezerana. nataka na watu wake wamwaidie. Nta muntu w'Imana yoba atafise isezerano yasezeraniye Imana, Hakuna mtu wa Mungu anaweza kuishi bila kuwa na ahadi ambazo ameahidia cyangwa Mungu, ngo agire isezerano yasezeraniwe n'Imana. wala awe na ahadi ambayo ameahidiwa na Ibyo ni Mungu. ibintu bigenda bijana. Hivyo ni vitu vinaenda sambamba. Imbere y'uko upfa, Kabla hujakufa, Imana izoba yashikije amasezerano yawe, Mungu atakuwa ameshatimiza ahadi zako. ariko kandi nawe imbere y'uko upfa Lakini nawe kabla hujakufa, wakagombye kuba warashikije amasezerano y'Imana. inabidi na ufikishe ahadi za Mungu. Imana irakunda abantu bayisezeranira, Mungu anapenda watu wanaomwahidia. kuko uko usezerana niko biyiha inguvu yo gukora cyane kurusha. Jinsi unavyoahidia Mungu, je, inampatia na nguvu ya kutendea Kuba mema. udasezeranira Imana Kuishi bila kumwahidia Mungu ni bisa nuko utabuzinanye n'Imana n'ahantu na hamwe. inafanya kama ujuani na Mungu mahali Menya popote. ko amasezerano usezeranira Imana Kumbuka ahadi unazoahidia Mungu niyo asunika Imana kugira ngo akore ibikorwa bindi kuri wewe. ndizo zinasababisha, zinamsukuma Mungu ili akutendee mengine Amasezerano mazuri. usezeranira Imana Ahadi unayoahidia Mungu niyo atuma n'Imana igusezerana. ndizo zinasababisha na Mungu anakuahidia na wewe. Igitabo cha Nahumu igice cha mbere ku murongo wa 15b. Kitabu cha Nahumu sura ya kwanza mstari wa 15. Nahumu ari mu bavugishwa bato bato, Nahumu iko katika wanabii wadogo wadogo. ni page y'igihumbi na gatanu. Turasoma mu izina rya Yesu. Ushitse amasezerano yawe, kuko umunyakibi atazosubira guca hagati muri wewe, araguhenebereye rwose. Imana idufashe. Ushitse amasezerano yawe, Utimize ahadi zako, kuko umunyakibi atazoronka ahaca kugira ngo agukorere ikibi. maana mbaya hatapata nafasi ya kutendea mabaya. Niba warasezeraniye Imana ikintu, Kama umeahidia Mungu kitu, nutagishitsa, kama utimizi, umunyakibi araronka ahaca kugira ngo agukorere ikibi. mbaya anapata nafasi ya kupita ili akutendea Reka mabaya. ndakwibutse ko ibibazo byose abantu bafise Acha nikukumbushe kwamba matatizo yote wanadamu walionayo biterwa na Satani biciye mu bantu. yanasababishwa na shetani kupitia wanadamu. Sasa hivi nataka naende polepole. Ngira ngende bukebuke. Kila tatizo ambayo unayo, Kila ngorane wowe ufise, kila swali ambalo unalo, kila kibazo wowe ufise, kila mzigo ambao unao, kila mutwaro wowe ufise, kila hali ya maisha ambayo unayo kila mibera y'ubuzima ubayemo imesababishwa hari ibyaritumye, na aliyesababisha ni Shetani. kandi waritumye ni Satani. Lakini Shetani hakuja mzima mzima, Kandi Satani ntiyaje kwenye nagaragara, lakini amempitia mtu mbaya. ariko yaciye mu muntu kanaka Ndio mubi. maana una magonjwa, lakini magonjwa hayaeleweki. Nicyo gituma ufite indwara zidatahurika. Yule dada tuambia kitofu kimeleta kitu ingine. Ujya mwigeme atubwira ati umukondo wazanye ikindi kintu, Kitofu inaleta kitu ingine. umukondo ukazana ikindi kintu, Lakini tulipoomba kikatoka. ariko tumaze gusenga kiravaho kijya Ina maana kintu. kwamba kuna mbaya alitaka pitie hapo. Bisobanurwa hariho umuntu yashatse aca muri ibyo bihe. Ionekane tu polepole tu ni kitofu tu imeharibika kidogo. Bibonekane ko umukondo wononekanye gatoya, Alafu baadaye ilete saratani, hama mu nyuma bizana ibindi ngaruka, ilete kanser. bizane kanseri. Bwana saidie sana. Amen. Analeta tu kitu inakuwa kawaida. Akazana ikintu kikaba igisanzwe. Jaji amekuita Gitega. Umujeje yaguhamagaye Gitega. Unapofika Gitega, umaze gushika Gitega, vitu ndogo ndogo ujikute umeingia gerezani, kugira gato usange winjiye mu ibohero. Alafu baada kidogo tu yule ambaye ameleta herizi yake na kuonesha nimeleta herizi. Hama mukanya gato uraba umuntu yazanye uburozi bwokoreka ati nazanye uburozi. Ati nazanye uburozi mpaka uwe kichaa kugira ngo ube umusasi. Haukumwambia kama turogeki. Wamubwiye ko tuge tutarogeka. Rudi kule umwambie bwana. Udusubire umubwire ati niturogeka.
Amena. Yakujanye uko nyine akujana uko nyine. Akaenda tu hivyo hivyo kiolela tu hivyo hivyo. Yamubwira ko tutarogeka. Alimwambia sisi hatulogeki. Mufisi nimero ze mu telefone. Kama una namba zake mpigie simu. Pastor anyibukije ko tutarogeka. Mwambie pastor amenikumbusha kwamba sisi hatulogeki. Tumeokoka. Hatulogeki. Tumeokoka twara kijiji. Hatulogeki sisi. Ni turogeka twebwe. Amena. Amena. Kila mbaya, kila muri wese, kila mtu mbaya, kila muntu mubi anatafuta njia atapitia la kutendea ubaya. Arondera inzira cyo mugira gukorere nabi. Lakini sababu tumezingirwa na upendo wa Mungu. Ariko kubera urukundo rw'Imana rudukikuje. Hawezi pata nafasi. Nashobora kuronga n'umwanya. Lakini kama una agano na Mungu. Ariko nimba ufite isezerano n'Imana. Kama una ahadi ambayo umemwahidia Mungu. Nimba ufite icyo wasezerana n'Imana. Na nasija au kutimiza. Ukatusanga nuragishitsa. Mtu mbaya atapata nafasi. Umuntu mwezo wanga inzira ku bugingo bwawe. Urukuranyumva? Ukuna nisikia? Nimba wasezerana n'Imana ikintu. Kama umeahidia Mungu kitu. Umupapa umwe yari umukozi w'Imana. Baba mmoja alikuwa mtumishi wa Mungu. Akijijwe bien. Alikuwa ameokoka vizuri. Umusaza. Mzee hivi mwenye busara. Hamumusubizina. Afu siku moja Imana iramubwira ati wewe ufise umugore agira kabiri. Mungu akamwambia wewe una mke wa pili. Mugabo nta mugore agira kabiri yari afise. Lakini hakuna mke wa pili aliyokuwa naye. Ati navangiwe canke byagenze gute? Akasema nimechanganyikiwa. Ati ufise umugore agira kabiri. Akamwambia wewe una mke wa pili. Imana ituma wangu. Mungu akatuma watu. Ati ufise umugore agira kabiri. Wewe una mke wa pili. Arahadira. Akabisha. Imana iramwibutsa. Mungu akamkumbusha. Atibuka ko umwuzukuru wawe. Kumbuka kwamba mjukuu wako. Akakobwa akabwira ati sheri. Kale kabinti ulikambia sheri. Ngo madami. Mke wangu. Ngo kunweri zo kugurira ikanzu. Itakuzia kakanzu kunoweri. Imana isharura ati abaye umugore wawe agira kabiri. Mungu akafuka na hesabu kwamba amekuwa mke wake wa pili. Imana iza guharura ko yari afise umugore agira kabiri. Mungu akaenda kuhesabu kwamba na mke wa pili. Yari yasezeraniye umugore agira kabiri. Amekuwa ameahidia mke wa pili. Yarasezeranye. Ameahidi. Icyo usezeranye. Kile unachokiahidi. Icyo uvuze. Kile unachokisema. Icyo uvuze. Kile unachokisema. Ijuru cyari ryandika. Mbingu huwa inaandika. Shitsa. Fikisha, timiza. Urabe ingene Imana ikugirira neza. Uone jinsi Mungu atakufungulia milango ya baraka. Umvise bavuze amen ari benshi. Hapana. Nabivuze ngo shitsa. Anasema timiza. Abanyere niyo Satani ariko araca. Hapo ndipo shetani wanapitia. Shitsa urabe nawe ingene Imana igushitsa ko masezerano. Wewe timiza, uone jinsi Mungu atakutimizia ahadi ambazo amekuahidia zote. Isezerano ahadi ni kintu kidahinduka. Ni kitu kisichobadilika. Wasezeranye ukiahidia imvura irwa, mvua ikitaka inyeshe, ama jua iwake, wasezeranye kigomba gushitswa. Kile ulichoahidia kinapaswa kutimizwa kama jinsi umekiahidia. Apana kuzusezerana umukobwa wose ubonye ngo zo gutwa. Apana kuahidia kila binti umuona mitakuoa. Umusore sakubajije ngo kila kijana kuulizwa sema ndio kabisa. Ibyo wasezeraniye madamu wawe warabishikije? Kile ambacho umeahidia mke wako umekitimiza? Icyo wasezeraniye umugabo waragishikije? Kile ambacho umeahidia mume wako umekitimiza? Ibyo wasezeraniye abana uri kurabishitsa? Kile ambacho umeahidia watoto ukuna yatimiza? Ibyo wasezeraniye abavyeyi uri kurabishitsa? Yale umeahidia wazazi wako ukuna yatimiza? Shitsa amasezerano. Timiza ahadi ambazo umeahidi. Hari ibyo wasezeraniye Imana rero. Kuna yale sasa umemwahidia Mungu sasa. Shitsa urabe nawe ingene za kukugirira neza. Sasa timiza uone jinsi na atakufungulia milango ya baraka. Ikindi gihe Abisirayeli, wakati mwingine wana wa Israeli bavuye Yeriko, walipotoka Yeriko, bakubise Yeriko, wamebomoa Yeriko, bagenda mu kandi gasagara ka Hayi nako barakubita, wakaenda kwenye mji wa Hayi nao wakavunja. Bageze imbere amahanga aragira ubwoba. Walipofika mbele mataifa wakasikia uoga. Haba ubwoko bwimwe bwitwa Abagibeyoni. Pakakuwa ukoo mmoja unaitwa Wagibeyoni. Abagibeyoni barumva makuru ya Joshua. Wagibeyoni wakasikia habari za Joshua. Bacavuga ati reka tumuhende.
akasema acha tumdanganye, adusezeranire, atuaidie. Imana yari yababwiye ngo Mungu alikuwa aliwaambia wana wa Israeli, yazagira ihanga riri hafi yanyu muzoreka kubaho, pasikuwe taifa liko karibu yenu mutaacha kuliacha. Nimuze mubareke ngo babeho, msiwaache waishi. Amahanga yose bakikuje muze mukubite mwice mukureho, mataifa yote wanaowazunguka muwapige wote mtoe. Baba Gibeoni, wale wa Gibeoni bacabafata barondera imitsima imaze kugwifira, wakatafuta ugali ambao umeshakuwa na tumanyoa. Nimba bace bamagara mu gihugu cyose ati ninde afise igiporo kimaze imyaka, kama waliita katika nchi yote nani ana ugali ambao umefifia unamaliza miaka, bacafata ibirato, bazana ibirato vyaheze, wakaleta viatu ambavyo vimeshaisha, bambara n'amahuzu yaheze, wakavana manguo za kuchanika chanika, baca baraza bashika kwa Joshua, wakafika mbele za Joshua, baramubwira ati twumvise ivyo Imana yabakoresheje mu mahanga yose maciye, wakamwambia tumesikia taarifa mambo Mungu amewatendea katika mataifa mlipitia, twani natwe tuje tuva mu gihugu cya kure bose, na sisi tumetoka katika nchi ya mbali sana. Era ubugari twari twacunze nk'impamba ebingene busigaye bumeze, ona ugali ambao tumesonga kama kitu cha kujisaidia, ona gisi umebadilika, twaheze, ona viatu vimeshaisha, muzi ngene zaheze, ona mavazi yametushiana. Sasa kubivyo, sasa kwa hiyo tuje kugira ngo tugiranire amasezerano nimuze mutwice, tunakuja tupatiane ahadi ili msituue. Nimacha hafi igihugu cyacu nimuze mutwice, mkikuja karibu na nchi yetu msituue. Joshua agira erreur monumentale ni yabazimana. Joshua sasa akakosea kumuuliza Mungu. Ni yabazimana. Hakumuuliza Mungu. Arabwira bene abashinga naye baraho bavuga ati kandi turavye naye magari. Akaambia wazee wa baraza walikuwa hapo kwa sema tukitizama haya maugari nivyo bava kure. Ni kweli wametoka mbali. Reka tubasinyire ko tutazobika. Acha tuwapigie sema tubasezeranire. Tuwaidie. Bacha barasezeranira. Wakawaidia. Ati mwebwe ntituzobika. Eti nyie tutawaua. Baba hungu bararyoherwa. Wale wanaume wakapenda. Kumbe igihugu kibanyi. Ilikuwa ni nchi karibu. Ugenda n'amaguru imisi 3. Unaenda kwa miguu kwa siku 3. Après imisi mikenya inyuma y'imisi 3 bariko baragenda baza kugwa muri cha gihugu c'abamori. Baada ya siku 3 wako wanatembea wakaangukia katika nchi ya Wamori. C'abagibeoni nako. Nchi ya Wagibeoni. Bashitse walipopafika bagira bafora babice wanataka kupambana wawaue. Ati mwana dusezerane ko mutazotwica. Wakasema mmetuaidia kwamba mtatuua. Yesu akasema kabundi mwara abantu bafu. Kumbe mlikuwa watu wa karibu. Duenze. Umetudanganya. Yaba wao wali kubigenza. Sasa ingekuwa ungefanya nini? Wali kubica. Ungeubaua. Abaganwa bose nako abashinga nayo bose bigugu babisere baravuga ati tubice. Wazee wa baraza wote wakasema Waisraeli tuwaue. Ko baratubesha. Maana wametudanganya. Ariko Joshua aravuga toya. Lakini Joshua akasema pana msezeranye ko tutazobica. Tumewaahidi kwamba tutawaua. Baragize ikosa kutubesha. Walifanya kosa ndio kutudanganya. Baratushije ubwenge. Wametuzidi akili. Lakini nasi tumewaahidia. Umaze gusezerana ukishahidi nubwo wasezeranye muri erere urashitse hata kama mumeahidiana kwenye kosa lakini unapaswa kutimiza. Yoshua 9:18 autorinda guhaguruka. Joshua 9:18 hata kama tusimami avuga ngo ariko abisirayeli bareka kubica kuko bakuru b'ishengero bari barahiye Uhoraho Imana y'Abisirayeli maze ishengero ryose ryidodombera abo bakuru. Ariko bakuru babarira ishengero ryose bati twabarahiye Uhoraho Imana y'Abisirayeli none nitwoshobora kuba kakaza. Bwana sana. Amen. Kubera bari bamaze gusezerana. Kwa sababu walikuwa wameshaahidi. Ntibari kwica isezerano. Hawangaliua ahadi. Hadi umuntu w'umuseriye cyangwa uri honete arashitsa icyo yasezeranye. Tena mtu wa kweli anapaswa kutimiza kile ambacho ameahidi. Uragomba ko Imana igukorera igitangaza. Unataka Mungu akutendee muujiza. Uragomba ko Imana ishitsa amasezerano. Unataka Mungu akutimizia yale amekuahidia. Kubera iki nawe udashaka gushitsa ivyo wasezeranye? Kwa nini na wewe utake kutimiza ambao umeahidia Mungu? Ikiri nigishobora kuronka gica mu gihe woshitsa ivyo wasezeranye Imana. Kibaya akitapata nafasi ya kupita wakati utatimiza yale ambao umeahidia Mungu. Turi mu kwezi turi mu minsi 3 nako yo guhindurirwa ibihe. Tuko katika siku 3 za kubadilishiwa nyakati. Ubuzima bwawe bugomba guhinduka. Maisha yako yanapaswa kubadilika. Ubuzima bwawe
cinjiye, kibaya kimeingia. uno musi turaza gusenga ikibi cinjiye kihave. Leo tutaenda kuomba kama kibaya kimeingia kiondolewe. Naona hujakubali. Ndabona nuravyemera. Kuna ubaya umeingia katika maisha yako. Hari ikibi cinjiye mu buzima bwawe. Afya yako imezorota. Ubuzima bwawe, amagara yawe yarononekaye. Jinsi ulivyokuwa kajana siyo jinsi ulivyo leo. Uko byari kuba umwaka w'ejo siko bimeze uku. Macho yako hayaoni tena. Amaso yawe ntabona neza. Miguu yako haitembei vizuri. Amaguru yawe ntatambuka neza. Katika mwili kumetokea dosari fulani. Mu mubiri haravuyemo ingwara ikintu kanaka. Na yote yamesababishwa ndugu yangu sio. Ibyo byose byaratumwe mwene data sikubusa. Mwingine akasema dunia si mbaya. Undi aravuga ati isi si mbi. Ati wanadamu ndio wabaya. Ati abana b'abantu nibo babi. Unapokula usifikirie ni wote wanafurahi. Iyo uri kurafungura ntiwizere ngo ni bose bakunezere uri kurafungura. Unapovaa si wote wanafurahi. Iyo wambaye ntiwibaze ngo ni bose banezerewe nuko wambaye. Unavyoishi na mume wako au mke wako si wote wanafurahi. Ukubanye n'umugabo wawe cyangwa n'umugore wawe ntiwibaze ngo ni bose babinezererewe. Acha nikwambie wapende wote. Reka ndakubwire kunda bose. Lakini usiwaamini wote. Ariko ntubizere bose. Amen. Usisikie anayokuambia. Niwumve ujya kubwiye. Tambua yeye ni nani kwanza. Tahura kwanza mbega wewe ninde. Abantu bavuga ibyiza ku bantu. Watu wanasema mazuri kwa wanadamu mugihe babumva. Wakati wanawasikia. Ariko mutari kumwe. Lakini kama mko pamoja. Ibyo avuga mutari kumwe. Yale ananena wakati mko pamoja. Niko kuri mu mutima wiwe. Ndio ya kweli ambayo iko ndani ya moyo wake. Duhakurukije umuntu asenge ngaha. Tukisimamisha mtu hapa aombe Mungu. Kubera ndamumva. Kwa sababu namsikia. Nanje acasengera. Na mimi ataniombea. Ni musobanuzi. Hata mtafsiri. Ni waririmbishije. Hata mwenye ataimbisha. Na mama pastor wakamsikia. Na mama pastor namombea. Na Alexander pesa kadusenga. Wote wote hapa natuombea. Ariko masengesho y'ukuri nadusenga nakumva. Lakini maombi ya kweli ni yale ambayo unaomba bila mimi sikusikii. Ulikurambira ingene ndi mwiza. Wewe kuna nambia mimi ni mzuri. Ukambira ingene mfise ingeso nziza. Unasema jinsi nina tabia nzuri. Ukambira ibyiza. Unanambia mazuri tu. Ni vyiza cyane. Ni vizuri. Ariko iby'ukuri biri mutima wawe. Lakini vya kweli viko ndani ya nafsi yako. Ibyo ubwira abandi. Ni vile ambavyo unaambia wengine kwangu. Unawaambia ya kwangu wengine. Allo. Abantu muri kumwe bakuvuga neza. Watu kama mko pamoja wanakusema vizuri. Mutari kumwe bakavuga ibindi. Kama mko pamoja wanakusema mengine. Ndasubiyemo. Narudi tena. Wambaye neza. Ukivaa vizuri ni ngorane ku bantu. Ukivaa vizuri ni shida kwa wanadamu. Wambaye nabi ni ngorane ku bantu. Ukivaa vibaya ni shida kwa wanadamu. Wariye neza ni ngorane ku bantu. Ukikula vizuri ni shida kwa wanadamu. Wajya nabi ni ngorane ku bantu. Ukikula vibaya shida kwa wanadamu. Bafadika. Sasa watu hawakamatiki. Ariko iyo Mana ni gihemuka. Lakini Mungu wetu huwa habadiliki. Tena haibishi. Agikuzo Mana ya. Pewa heshima na utukufu Mungu wetu. Nimba wasezerana Imana. Kama umeidia Mungu. Shitsa icho sezerane. Timiza kile ambacho umeidia. Kuko. Kwa maana. Ejo naravuze Imana sinzi ko nayivuze neza canke nabi nayivuze mu mvugo ikinyamuci. Jana nilisema Mungu sijui kama nilisema vizuri ama vibaya maana nilisema kupitia lugha ya mjini. Navuze ati Imana c'est un vrai type. Eti Mungu ni mtu mzuri. C'est un vrai type. Kuko maana agusezeraniye. Akiukwaidia arabishitsa. Anatimiza. Naraba auvuka. Hatizami mahali unapozaliwa. Naraba aho wakuri. Hatizami mahali ambapo umekomalia. Naraba ni intege nke zawe. Hatizami hata udhaifu ulionao. Imana yo karaji intege nke. Mungu angalitizama udhaifu wako. Ni orongowe wewe. Wewe hungeliolewa. Ni orongoye wewe. Wewe hungelioa. Oronse yanzu. Hungelipata ile nyumba. Ni okwiza mashure. Hungelisoma. Ila aba ukomoka wewe. Angalitizama mahali unapotoka. Ni ubaye icuru no muzi. Wewe hungelikuwa jinsi ulivyo leo. Nifatanye nayo. Wewe jikamatishane nayo. Ureka kwiyemukira. Uache kumsaliti. Mugambe mu buzima bwawe. Anashamba katika maisha yako. Yeremia 29:11 ivuga ngo. Yeremia 29:11 panasema.
ivyiyumviro ni vy'amahoro. mawazo ya amani. Waragomba kukugirira neza Mungu anataka kutendea vizuri ngo ca kibi nikironka ikiba. ili kile kibaya kisipate nafasi katika maisha yako. Turaza gusenga bwa ngo ca kibi nikironka ikibanza. Tutakwenda kuomba ili kile kibaya kisipate nafasi. Hari ubuzima ubaye mutishakiye. Kuna maisha unaishi ukupenda. Hari ingwara urwaye utirondereye. Kuna magonjwa unagonjwa lakini Hari ubuzima kuyafukuza. uri kurabamwo uricuza. Kuna maisha unaishi lakini Hari unajuta. igihurira Kuna wakati unatoa machozi. muhuye n'abantu kakawusha. Ukikutana na watu unakauka. Ariko umutima wanje wawe n'agahinda. Lakini nafsi yako imejaa majonzi matupu. Ibuka ko hageze n'ikindi gihe wisanga uri kuridoga mu ibarabara. Kumbuka palifika na wakati kwa kuta ukuna jidoga barabarani. Ikindi gihe ukivugana muri bisi. Wakati mwingine unazungumza pekee kwenye bisi. Kuko ibibazo bikugeze nga. Maana shida zimekufikia. Ibibazo byarakoranye umurengera. Shida zimekuwa nyingi. Uwo ari kwitura niwe yarabiguteye. Yule ambaye angekuwa msaada kwako ndiye amekusababishia. Uwo kazini wari kwa yakwirukanisha. Yule umetafutia kazi ndiye alikuwa akufukuzisha kazi. Ugiriye neza ni wari kwa agomba kugutwara umugabo. Yule alitendea vizuri ndiye anataka kunyang'anya mume. Witayeho ni wari kwa kugirira nabi. Yule umetendea vyema ndiye anakurudishia mabaya. Imana nawe ugihemuka. Lakini Mungu wetu haziakinyi. Bikoze isoni. Tena haibishi. Amena. Naribuze ni. Nilikuwa nasema. Imana nihemuka. Eti Mungu wetu habadiliki. Kandi bikoze isoni. Tena haibishi. Umunsi urizina. Siku ambayo ujui. Agomba kubemeza ko yagukunze. Anataka kukubalisha kwamba amekupenda. Umunsi utazi. Siku ambayo ufahamu. Sao utazi. Daksari ambayo ufahamu. Nisengesho tugiye gusenga uno munsi. Bila umetakalo amba kwa sikia leo. Umenya kusenga Imana. Watajua kwamba unaomba Mungu anayejibu. Amena. Baragusuzuguye bakwita amazina bishaki. Wamekudharau wakakuita majina wanayoyataka. Ariko Imana irazi izina yaguhaye. Lakini Mungu anajua jina ambalo izina ryiza. Anakupatia jina lizuri. Bose bazomenya kusenga Imana. Tena wote watajua kwamba unaomba Mungu wa kweli. Narigeze kuririmbira karirimbo. Niliwahi kujimbia kanyimbo. Gose je nakakompose. Lakini si mimi nikakompoze. Karirimba ngo. Nariyanye baranseka ngo nataye inzira. Bazifuza kumera nkanje nibazobibona. Nariyanye baranseka ngo nataye inzira. Bazifuza kumera nkanje nibazobibona. Bama babona ucomoka n'urutabo rwirabura ruraho. Wanakuona chomoka na kitabo cheusi hivi. Ariko hari umunsi uzinjira utakipeze nk'abandi. Lakini ipo siku utaingia hauko kama wengine. Washitse amasezerano. Atafikisha wetimiza ahadi. Washitse amasezerano. Wetimiza ahadi. Urabica Imana ikora. Uone kile ambacho Mungu Imana yamigira neza. Mungu anazidi kutenda mema. Kandi reka nkubwire. Tena acha nikwambie. N'abantu boguta. Hata wanadamu wakutupe. Imana irakugirira neza. Mungu atakutendea vizuri. Kozo n'inguma gatatu were ku murongo wa mbere urabona Petro na Yohana bariko baraja gusenga. Unaona gisi Petro na Yohana wanaenda kuomba. Bahura n'ikirema. Wakakuta na mlemavu. Ico kirema cari cicaye ku muryango. Mlemavu alikuwa ameketi mbele ya mlango. Abantu bose binjira mu rusengero nta numwe yagize icyo amumariye. Watu waliingia kanisani hakuna mwenye amemsaidia. Bwira mugeza ati bose binjira mu rusengero nta numwe yagize icyo amumarira. Mwambie mwenzako wote waliingia kanisani hakuna mwenye amemsaidia. Wewe kuma kuvuga ati saidia papa saidia mama. Alikuwa anasema ni saidia papa ni saidia mama. Bakamuha machenga ya mahera. Wanampa machenga za pesa. Ariko Petro na Yohana. Lakini Petro na Yohana walipoingia baramwitegereza wakamtizama na watangura kumira mate ngo kumenya mate kama nataka pewa pesa nyingi. Sio bakozi Imana akunze kwambara neza. Unajua kama watumishi wa Mungu wanapenda kuvaa vizuri. Uziko abantu bitiranye impuzu n'amafaranga. Wanafananisha pesa na nguo. Wambara neza bakamwita umutajiri. Yule anavaa vizuri wanamuita tajiri. Wambaye na bakamwita umukene. Wanayevaa vibaya wanamuita maskini. Macho yanadanganya. Amen. Muraje Petro na Yohana wanambaye makanzu agoroye kumbwe na wizi. Alipoona Petro na Yohana wanaingia kaona wamevaa makanzu za kunyoshewa. Batembera neza. Wanatembea vizuri. Akabitegereza cyane. Akawatizama sana. Nabo baramwitegereza cyane. Nao kamtizama. Tangura kumira mate. Akaanza meza mazi. Yatangiye kwagura agasaho yarashiramo. Labda alikuwa anaanza kupanua mkoba. Azayumva Petro na Yohana bamuye Yohana muya Petro avuze ati
nta feza cyangwa nta n'inzahabu dufise. Akasikia Petro anamwambia sisi hatuna fedha ama dhahabu za kukupa. Biblia mutima yavuga ati sasa mnabaki hapa mnafanya nini? Simwende tu basi nipokee wengine. Na waza katika roho yavuga ati none ngaha muriko mukora iki ni murengane jewe mbana. Ariko baravuga ati icyo mfise. Lakini wakamwambia kila nilicho nacho ndaguha. Nicho nitakacho kukupa. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Simama uondoke. Kuna mtu amesikia? 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 Mwizira ya Yesu jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Pokea jibu lako. Mwizira ya Yesu Kristo wa Nazareti. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Pokea jibu lako. Amena. Mwizira ya Yesu wa Nazareti. Jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Simama. Amen. Bora anakugende yuno musi. Mungu anakutembea kwa kale. Anakugende yuno musi. Bwana anakutembea katika kale. Mwazi kwa kutoreshwa n'Imana. Mwazi wa kukubaliwa na Mungu. Fikiri wa kugira ngo toreshwa n'Imana. Na wao fikiriwa ili kupendana na Mungu. Ndaka wamaze kuruka usi. Maisha umeishi. Muda umemaliza. Nacho bitwaye ikiringo wamaze nicho kibazo. Haijalishi muda umemaliza katika hili. Lakini mnataka kusimama. Jina la Yesu wa Nazareti. Katika jina la Yesu wa Nazareti. Pokea jibu lako. Jina la Yesu wa Nazareti. Katika jina la Yesu wa Nazareti. Pokea kupona. Yesu wa Nazareti. Katika jina la Yesu wa Nazareti. Pokea jibu lako. Katika jina la Yesu wa Nazareti. Pokea kupona. Ushaka wamagara Yesu kesho. Ita Yesu sana. Yesu kesho. Ita Yesu. Magara 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 Yesu kesho. Ita Yesu. Rai cycle. Yesu. Ita Yesu. Ita Yesu. Ita Yesu. Ita Yesu. Magara Yesu. Yesu. Keshi gashoboka. Ita Yesu. Magara Yesu. Ita Yesu. Keshi gashoboka. Yesu. 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 Yesu mwana wa Daudi. Yesu. Ugukiza kwinjira mu izina rya Yesu. Ikibi cyose abana b'abantu bashizemo ndagikuyeho kubw'amaraso ya Yesu mu izina rya Yesu Kristo. Abadayimoni bateye amazu, bateye ingo, bateye umubiri mu izina rya Yesu. Utahorabona kanurabone mu izina rya Yesu. Utagendagenda haguruka utembere. Reka saibosha. Yesu. Yesu. Tasabosha. Yesu. Tembera mu izina rya Yesu. Yesu. Kira mu izina. Yesu. Bwana katika jina la Yesu. Kira mu izina. Bwana katika jina la Yesu. Kira mu izina. Bwana katika jina la Yesu. Kira mu izina. Bwana katika jina la Yesu. Yesu. Kira mu izina rya Yesu. Bwana katika jina la Yesu. Kira mu izina rya Yesu. Bwana katika jina la Yesu. Kira mu izina rya Yesu. Bwana katika jina la Yesu. Tambuka mu izina rya Yesu. Tembea katika jina la Yesu. Tambuka mu izina rya Yesu. Tembea katika jina la Yesu. Ukekeranye. Usikuwe na mashaka. Mu izina rya Yesu. Tembea katika jina la Yesu. Tambuka mu izina rya Tembea Yesu. katika jina la Yesu. Tambuka mu izina rya Tembea Yesu. katika jina la Yesu. Tambuka mu izina rya Tembea Yesu. katika jina la Yesu. Tambuka mu izina rya Tembea Yesu. katika jina la Yesu. Mu izina rya Yesu. Tembea katika jina la Yesu. Mu izina rya Yesu. Tembea katika jina la Yesu. Kiziba zishire hejuru. Yesu. Tambuka mu izina rya Tembea Yesu. katika jina la Yesu. Tambuka mu izina rya Katika Yesu. jina la Yesu. Tambuka mu izina rya Katika Yesu. jina la Yesu. Tambutse mu izina rya Yesu. Tembea katika jina la Yesu. Yesu aragukijije. Tembea Yesu amekuponya. Katika jina la Yesu. Tembea katika jina la Yesu. Tambuka mu izina rya Katika Yesu. jina la Yesu. Tambuka mu izina rya Katika Yesu. jina la Yesu. Haleluya. Amena. Komari mara mashi. Pigia Mungu makofi. Bikoze. Tembea. Yesu arabikoze. Yesu anatenda. Rakamabosha.
Anatembea. 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 Anatambuka. Washumeze gute? Unajisikiaje? Psycho basha. Yes. Washumeze gute? Ulikuwa unajisikiaje? Ntibyakunda ko nambuka. Ntibyakunda utambuka. Hakukuwa anaweza kutembea. Wababara cyane. Alikuwa akiumia sana. Unaweze gute? Hivi napo unajisikiaje? Gutambuka nkafise beki. Urashobora gutambuka udafise beki. Anaweza kutembea bila beki. Haleluya. Nimegundua uzuri wa Yesu, nimegundua utamu wake. Uburebure bw'ingorane yawe bungana n'uburemerezi bw'inyishu yawe. Nimwaguma muri jewe please, amajambo yanje akaguma muri mwebwe egala, musabe icyo mugomba cyose kizobabera ko. Ukeneye umwana, ukeneye kubaka, ukeneye kwishugwa ejo nk'aya mango, mu kwezi gukurikira nk'aya mango, mu mwaka uza nk'aya mango, ibyawe bigiye kumenyekana kandi bose bazokumenya uriwe. Ariko Yesu ariko arakubaza ati ubu ugomba gukira ni mugwayi. woba urusha, woba uremerewe, woba ufise ibibazo waburiye inyishu, woba ugomba kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, woba ugomba kuvugana n'umukozi w'Imana Pastor Jackson Nkeshimana, wo mwandikira ubutumwa bugufi kuri 76 96 96 96 kugira ngo agusengere kandi agufashe mu buryo bw'impwemu. Yesu yavuze ngo nimuze kuri jewe mwese abananiwe n'abaremerewe ndabaruhura. afitiye byinshi mu kiganza cyiwe, areba ibyinshi gusa indagana z'umutima. Urashaka kwama ukurikirana ubutumwa bwiza kuri telefone yawe? Ja kuri YouTube wandike Pastor Jackson Nkeshimana, urasanga ko ubutumwa hamwe n'ubwo yavuze kera. Ntibibagire kugira subscribe canke sabone. Wibuke kubusangiza n'abandi.